Thikoni ni thutha wa President Uhuru Kenyatta kuhinga mihaka ya kaunti ithano na kuongerera mathaa ma curfew icigo-ini ici. Riu onjoria tauni-ini ya Narok marauga biacara ciao makiria iria irehokaga thii kuma kaunti ya Nairobi ni icokete thi toria matereba matatu undu umwe na atwarithia nduthi maratariria. Na jana na leo ninaona tumekaa stage ni kupiga story. Jioni tunaenda tuseme kila mtu amepata 100. Tunaenda nyumbani. Tareta jiko ithu nturomira muno. So Uhuru ni arore maundu maria okone lockdown arekira okone kuhinga hinge Kenya ngima no ndakahinge kaunti imwe na imwe ingiacirekererie. Onjoria angi aria makoretwo makiururia irio na indo ingi matatu-ini cia guthie Nairobi kuma Narok marauga riu indo ciao irathukira nduka-ini. Kama leo chai imejaa kwa madhamo siko tu hapo. Jua kunywaji hakuna. Customers wale walikuwa wanatoka Nairobi ambaye ni madriver na Naroko line, wengi wao wamefungiwa huko, wale wako hawana kazi, magari zimesimama, sasa kazi iko chini. Nauza nyanya, vitunguu na viazi pia. Na niliposikia mambo ya lockdown, mimi ilinistua sana. Manake mimi nilikuwa nategemea hizo magari za kuenda Nairobi. Amwe makiuga handu ha kuhinga mihaka, Akenya mangiarekwo mamenyera guikarania na murimo wa COVID-19 kugerera kurumirira mawatho ma kuhurana naguo. Afungwe tu inji bwana. Juu igonjwa imeenda, kama imeenda. Igonjwa sasa hata ukimwi ilikujanga na ikakuja na tukaishi naye. Hata tutaishi naye tu. COVID-19 kuringana na data area released by March 25th 2021 yuragite andu 2,092 ikigutari na lockdown ya ku prevent malaria iria yuragite andu ingi gukira COVID-19. Itua ria kuhinga icigo imwe cia bururi rikinyaniirio irita njira ya kuhurana na gutamba kwa mururumo wa gatatu wa COVID-19 uria wirikanite gutamba narua gukira rita ria mbere na ria keri. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Karo, Kenyugo Mwaura.